Du wanna show us? Metlili metlala. Pangoski do singing. Yataka takani in kain Shamram ke booksing I see am singing. Panangarakate. Ispell Latin the dive into it. Utoila kata mama kalamia kanga the metiget fashionamento. In kain share live cast lasha. Fashionamate. Afa. The Kendako Kakata Masha. Usma Liadari live singake phone duman or computer duman. Naknas click like and share. I didn't get any book fun about fashion made. Do want to show us, but delimit lala. Anakiakilamilaga, I excited, and on in the go, we sham from Kun. With Kuhlwacnsap lan God Ahkos, ke I shall lumgol for Ahkos na kaya. The metiga the dive into Isaiah 50, verse 4, naging 9. Kade, the going from Kun. Someone got a book singing Isaiah about first name. In kan gashikat, kadinash ka book sifan na. Vasher be mama shiruman. Ki mama katash kaya. Napana ki bel singe. Me usi unsu kongo insang. Kesa tagani lasha. Napakat first name. Look. Lamalap. Kaksin kat ki maulash. Kloge ons ko matip silangan. An kain. Nilang akan si baskong nga din kain tagani kaya. Napakat kain bashnamet. Do wanna show us? Ngatig interest kalpa. Tagan we go skill do singe. Kaya long la ons ko luke. Pakat bashnamet ki. Makat tagani kaya. Ons ko to konge. Malas mo tayo jak finan yun na. Yakikle.
Sakluk. Musingi kada takainin kain sisinsi ke malutu chinge. Mwet Kuhlwacnsap. Luhn Ahkos. Arshkia salam ngol. Posakos na kayan. Apanangara. Pin ko usars. Di ki live castle was anak mnas. Click share like na ke kadin kain takaini. Share ye malutu chinge. Nakat fash na met. Malutut na litua. Eta ko sham ke pellan shenry school. Itawi ke ay salam ngol dolu. Wasina ke itkoshan. The kat fine kan rek magin belain kain. Weyepe ay salam ngol dolu wasina ke singal Luhn. E ala kashikat. Kadin data mo kayo na ke mama. Akademiya ke kasin kol nata siya. Akat kan di petse phone singe. Inkan diek. Kalim na pala mesmonyak ne. Napanang metikat fast na meta. Katakani ispel singain pray ke malututa. Mamakat pantayang na kaya. Nafakat fast na met. Naknaswiya pray ke pel singi. Kat pasta yetom. Kat mold si fanna. Kat lale prem. Kat Isaac. Kat la Jacob. Kat sisis na ke langsi. Sa paya mawin ko si fanna nada ke Jesus Christ. Hindi ka na fail. Hindi ka kashikat. Shaflayan kasha silalingi. Ship yak fin saksing. Mo yan shakel mo kay fun na baka naknas na sikat lagi makuduklasha. Kadini na si deliverance singin da ko. Inaksiwa sikat lak nas na sikat lagi enekodilash makuduklasha. Kat kula malap na simkat papa. Kelang silom na siyesh. Panagkatli silin sasebe. Panang kimakat matayang nagikiltu singi. Kat ngishe ke kashalom. Inak na swikat. Akademiya na siyesh in lol. Kadini tayo lap kimalutut lomo. Ukakat lagi kaslom. Inkashakat kadin tuka. Kipel ma mashafta kan kishankat. Kat kilo malap na siyum lakum katlash. Kat kilo kelang silom na siyesh. Mas masalom akademiyin. Akkaya kat akngingi katla. Yan na kayo duo tolu to kaya ni kainem. Kumaya biasin maslo. Panang kipel singi. Kat pray na siyum. Kaksikin kum lalfungi lang may kashakat. Naknas kashakat kading natakalmayan. May fact makum sang na sila isalan gandawa na sindalik na doon Israel. Siya tiyayik na siya smisingi. Kading kan loang nagaliye. Kanon faklal Isaiah. Yok ligi na kayo in kan lalalfungi kawan ko lo si fan na na doon. Mwet Kuhlwacnsap kayo si mams pa maingi.
Katngsheshim ke pelsingi kat papa ke kashalom in wikat pe pakan den cheshak namta in Canadian ashurlash ke mutseoklen lash bafashtigikat kom la mala mo singe ashmata wak shaflashike kat majak na mol wangen italash la pielen shaflalash na pana ke kom usie chance lash kadin chilpe ta kana ke mapay shuaslom nanak mes kare kadi ke samdan in shiash kadin netala katte kanchi vena moli katle yurum ke fan ke sha soror la ke wen natum finchaxing make fan na bakanak na sa sikat aksyo sikat gulo malap na siyum ke kaslong gumakkalim yela checken folok na yurum busye panagat lalfung ila me kashikat Mwetlash mamda in belin ashurla ke belin yokshala Mwetlash mamda ke manasla lomono finin galsi kamausak pena ke forat formalalosa da mea shirosh atalalfungi la maingi komisyona shesh inak fotodo yegat na yurum Şeçe ekle sintalik kuyaş talik nadaş mamda ben gel boski belsinge kat ngşeşim kat ben nakmas kaşikat komu ge fanna bagan kaşikat nakmas kaşamet kollaş nakewam dogin kaysiseu naki matan fel yok misenge dahil sin kayo na kollalo sa in kan dieten na sin katin mas Mwet siya na vinena ilaw siya shiksin malik kadita tala paingi kelom na siya shmeta kadin kan dieta nindiyen nalan metlasha panang kipel singi kat ngsheshum gasto man da kaben kasha katakaikat tutikat kadin sibde vashna metlosyen vulwash kenuklugin maunlom kenem kat lalfugin la mewikat kashakat amen glomalap kada vashna met istaklukke alarm simasikya kara banengara morela kadashik distraction na si wash of kada vashna met ke magadashke Kjusipin nga shikshak na sharing ina mamakatash nga shudasi unsu kung kadin kan lipsela na nga evataka in dawak in shamram kun malutut ma ash misingi unsu kung malan met puyash finenutwe ata shuk ke yetar ye ke taka inilan met kushay finen melim sungan kata ke met nagawa tafan melim sombe uyak fulat chichun na non goshki yetar ye apa unsu kung mga usika din dipsela nga Kinga player unsu kung anak na swigat share malutut ma asha nasin met puyash ke asha
Jingat ke unsko mga tips langan. Naknas wikat ke malutut mo aso. Naknas ko langan kuno lawin. Tang si mata ko ke belsingan ko nakfashi mga aso. Nakat fast na mit ke malutut mo aso. Kaklamalap malutut la aso na king akalemia. Это как я ася сапталам гол фасакос на ки. Тажакта метти ки кате фаш на ки аката яма та на ки. Ася лам гол. Фас акос на ки ян. Inina sing ako minitala. Me aske puksinga ася fat fast na mit. Ya samtra mga sakna sharing na mama. Kataske na sin met ki circle laga. Ka network laga paneng. Mga siya fin malala siyum kung wan kasha. Kastan gata yan ang fakirkailik. Yan ang fakirkailik na finfela na phone na rin met lasha. Anak ko sa aklin ke TV an misingenge. Kus finigesta ta na met kol katalal fung ivinan White House nge pa fosyak nge. Met kol makarangan ka assisted nge fosyak misingenge. Nakat matlan gata ka chen na ka din fosyak. Kadin na ka din de tu ikasumon yan kastan gata mo den folla. In maulle. Pange mga si makat papaligi ka di finfela singe ka din nakfasya. Kadin kalan sa puel. Ahkos masap kena tafel la kewa melutut kikaslala na vinfela na fonna. Pange masi masuk ke fela singe panang rason na safla fela singe men kasla in so partially to the ends of the world. Na malas met fakek ingan ta kipel singe alena boldly tu ka fingastan gat ingan fakek na sinwet wiya sa tialalo. Mayen anak yang akalemia ski unikesta Facebook loman somlie mamasikyak sin Mwet na makatlalal fung imakol kat fela misingenge. Telapamta amen. Na pange kata mama sipera kat ene na napay katin foto na yurin kat papata masin kasaw ki pelsinge. Fin pa met kolas nge fosyak misingenge. Etalik na ata sa fakya. Na panang mana yok si pesi pange. Nga ako minaradu di lakoma na singat. Inkan advance siya kos pelsinga inkan fasilik na fela. Pelsinga te pelnin tra laksi. Pelsinga te pelga te sukke tala samta. Pelsinga nakatinta ka suk na piemot puyas main na kastan kada na kasa pikat. E kaya financing Washington
Kat witness pesi babataman en yena. El the minister Gabriel el mutulle. Nakatngat la liye na ke Mwet lashpe. Finananolulu. Papaklafa el mutulle. Papaklafa Clarence. Nakatngat la liye taluk na tinpapang. Matan kielo sa show makat left behind. Mange katin kan kisin siyakin la kakat okala kaslan gata yurun dalik nata siya. Show la siya. Mayin akademia ki mas mo. Kasao e felo e mawangin le. Tasak ta kaslan gata nituk mabatbat. Inusin na sikum katin loang. Leksin loang na kila piye masi makawul misingi. Anaking akademia. May pa kumata si misingi. Katinikes sila. Mwet nakatpangon malalmat-mat misingi. Asam-sama na taliksisika. White House. Kafini United Nation. Mwet asam-sama katatuyak fale. Ananwang respect. Kanino ko yenget ka na siya katindila. Where are we going with this? Kataso yemusingi. Pia priority lasha. When meton kos fastol ngol dolu vak mo. Suk me tok shailan God emas wasoslal. Napan ang ngaro katakam tayang nagkastan God kipelsingi. Ingan dutut kun kastan God. Musingi. Anagigat na tayali ko. Mesikat saplak na kayo. God kaskin terin prena sin God. Fakulo la kadutyak na kisilen sa asya. Kakat matalik na nasyuk phone na da siya insikil nila mesikyak fela. Kadin na kadali loang na kimatara musingi. Phone singil ka ben matawag musingi. Anan masi makadak falatsi. Nikko may siya nakatsayak. Napanang arataka na siya kadin ka na le eramen. Akikati. Dila me priority lasha. Kikadat kasamang ke puksingi ay siya pelpas kadudi utyaktari na lomalua. Ekatlong peke inilay siya. Eke maluto na taka musingi ke ay siya saptalam ngaul. Ahkos na kaya. Alitu esul petaka ke ay siya lamngal dolu. Fasina ke itkos. Malutut ke wiksingi asamram kun yok ke siya matkalanssap kayo. Nakadita na matkalanssap kayo singi el very faithful and righteous but Jesus Christ. Ay siya el siya bukma akademiyak na siya. Masya bugin bayapal. Kasi Henry yaki nga ko lalumit finananululuwe. Masamsam kunla fingat tula ke podium singi. Katuyak ke lomaluwe katuyak in samsam. Inilan bangi makat topic kun. Pan ki screen ngan. Genesis, Exodus, Leviticus, Oikyak, Deuteronomy, Joshua, Matnananga, Ruth, Si Samuel, Luo Samuel, Si Tokosha, Luo Tokosha, Si Chronicles, Luo Chronicles, Ezra Nehemiah Esther, Soap, Sam, Sokas, Ecclesiastes, Onlal Solomon, Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel, Oshia, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Leng mata ba siya flagel Malachi ngan. Yang fukot ako, Meto, Gospel Meto, Mark, Luke, John.
Na bugün history şey ba orekma. Lada simitlat Paul, Rome, nasin Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timote, Titus, Philemon. Lada singal dolu ba Paul sumasta Rome fanini ke Philemon. Ipru ke puk Rome nike Philemon. Sentence ko mitkan faklainil Paul ke. Authorship ke ancient time tagaymit kisim lalosan. Nara kadita la Paul ba sumasta lata singal dolungan. Ipru dana akademia. Ke Bible ko siya natasan pak makatsya. El ba inspire. Na wangan author mo automatically dekyang nake. James, lata sila James, Peter, John, Jude, na fakyak, Revelation. Bukod ng lon ko spakangan. Ay sige, Bible ngay mo. Limekos, Genesis nike Deuteronomy, siye luo tolu Ahkos limekos. Limekos, singal luo, limekos singal luo, rala ulang matan. 5:12, 5:12. Bugin masap limekos pa imit ngan. Joshua nike Ezra, Maya Esther, et buk singal luo. Joshua, matnanan ka root siya Samuel, siya to ko siya, siya Chronicles, Esther, and Maya Esther. Bugin history, samram mata singal luo bangan. Nalimeko singal luo. Soap Sam so kasi Ecclesiastes onmal Solomon, limeko siya bangan. 5:12, 5:12. Meko shit kongan Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel. Limeko siya bangan. Na singal luo siya ba ito kongan? Dawaki ki Osea, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Ahkos, Zechariah, Malachi. Nashkili 5:12, 5:12. Ulang mata bangan. Limekos il nambasima akalimye grace. Grace lan God. Nara limekos tolu ba chamram gangan. Bugin masap limekos. Bugin lalmet ka poetry limekos. Wisdom. Pamdaw ke soap samsok kasi Ecclesiastes onno Solomon. Al mekos tol gongan met pala falet de mekos, kabugin pala falet de mekos. Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel. Maar vaak hoingen na gif ons gongen 5:12, 5:12. Na nagyo lang sasiyan kadito kela. Pamdaw kel metongan. Mark, Luke, John 4 na bugin history siya 1 na leta long siya Rome fani nike chut leta long siya na 4:1:21 1 singan pa bugin palace na unsa kungan pa 5:12 5:12 4:1:21 ilak kalim in the phone na bukki pa belong nga kalim ye kingaluti kisenri alu kisenri finan no lulua alu metla finga tuya ke tron jingi deshamon make bukon ngolon goshne we have no business standing in that podium. Shvena ushina nakla shamkun. Kada kia pala moita, kada pan la moita na kiungai. So the question again namadagana shishapa, how much do you or me know about the book of Isaiah? Ali kadashin chinge banga pukshima kadashkia. Katfinlang naki Isaiah, sapta si bangen, nakatanya mahigalang na arsap taon ngulon ko speke Isaiah ngan. Anisla kung singain mo kat kandi ngulon kos. Kus kandi ngulon kos si masimlangan. Nakal me pa book
lan aisya el arsap taun ngulon goshke. An flon ma banner siya. Snakluk. Sa online mystery. Kat fin lo ang nakita na arsap taun ngulon gosh paki aisya. Nakat fin falok na naki pabuntal nata siya. Genesis fani niki fakya ars bukon ngulon gosh. Nara kat fin lok leksini loang nakita no. Olayang nata singi ars buk tol ngulya parela. Genesis fani niki Malakai konvin oek ta buk tol ngulya bangan. Na tol ngulya singa nale yok shipeng ako mineta. Nara ke buk tol ngulya met nge elda ka orala si section ake me papal nata siya. Na buk longolit kosta konga en da ke met o niki fakya ke orala section si besaya. Na kat finsom nage buklalay siya ata na arsap taon ngulon gosh section si medan el sham kun pena ma parallel na ke sapta tol ngulya emit ke buk ulayang mata nata siya. Na longolit gosh si na ke meto niki fakya ngay rela section si siya. El sham ke comfort. Na malutut musenge da ka ke comfort men ilash ke ay siya lam ngaul. Na eta ka in charma finde ka charm kin mit Kuhlwacnsap ko oksige sapta lam ngal dolu ta mit Kuhlwacnsap ko oksingel da ko as a deliverer in si comfort na si komla mama ta ka kshanka ta ka tin katangla orek mongin kastan gat comfort singe e uskatle na ke mol ma pat pat nara section chimit ke puktol ngol yamet nge ke leng madang ana judgment ba sham kun yak may kalye nara section lungan ba si judgment si ba comfort na papen na orekalik puksilal ay siyang na kaya sapta tol ngol yamet ngan ilda ka sham kun na ke aten my judgment ngay akata yepe piang shishik dain matawagi kesta na shish bitse Pelpas nga daga kalamila nga kumine samya buktol ngolya ke papal nata shange. Ini samya buktol ngolya nge. Na leta tolu nge OLD leta tolu testamene leta iya. TESTAMENT. Na tolu iya el foundational el anna tolu iya el rela buktol ngolya ke oleng natan. The beauty of it is, convin the kiasi multiplication is sign in maston tolu, yasing an error longolit gosh. Any W letter tolu, the seminal shakna letter iya. Na isam multiplication singan. Peter el fark na sin lemla, el nanak manas na sin machimarek makuluk na sil, algay la bel tolu. El fark in mapelit gosh, el nanak manas. Lem to plala el fakke meto. Ilange. Tepel itkosh. Apel itngeul bel itkosh. Na relang fuko yangeul si. Nampan na si pepangan. That's for another day ka din ko sham kun. Tasaktan si pet siya. Kat fingatang diye na kitifukla si itche ba. Neki masala timbal Solomon. Ilaski period of 490 si pangan. Pangan lapan kalanglan ka at kalme pa apkran nain katfinnan ka nagipapala kalimi mo lakoma pa kalimi kesam yangol fasingol ngan yait nga ul o samam ke 490 it nga ul bel itkosh nara x ngan ka multiplication singan katindi pelan ke comfort ke New Testament kat multiply lang si singa exponentially na sin matpuyesha
Nara elde maasima sitentry, elde maasima anna. Nara nagi kadeta ka konekla. Mena paikalmen gasingi prophet. Komit palo. Ka prophecy. A mes central message ki buksila laisiange. Na nga kalimitari great section luke aisiange. Siya parallel benagi people natasha. Meaning to say, sapta sini ke sapta tolngul ya ke aisia el sham yok nage judgment. Whereas sapta anga ulnike ongolon gosh el ka sham kun nake comfort. Nagatvin loang naketa na papena nake ulang mata nge. Buk tolngul ya New Testament buk longolit gosh. Aban parallel singen. Kalmiyan pa inge nake buk ongolon gosh mga tashkeng Katvin loang naketa na mana kato si patako keng Katashi ke nilang akan relan yok. Sakluk ke kataka nikishunay siya na ayaw si mga samram kunpiya nga. Pangay siya katashin siya. Away si matash kaya pa limekos singaluo limekos. Na should be limekos na vasingaluo si kyo lang matan. Nakalme pa buk singalit kos emeta buk in masap limekos pa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Na limekos pangan. Na singal luo siya tako limekos plus singal luo rela singalit kos na pakatsamam kel Joshua mitnanan ka Ruth siya Samuel luo Samuel siya tako siya luo tako siya siya Chronicles luo Chronicle Esther ni Maya Esther na sisakluk an sina wakke Bible line mo in matitafong le Ezra ni Maya Esther back sa fiyan na limekor sang singalurala singalit kos. Nagatfin no ek nage soap singalal kos, Sam singalya, Sokas longoul, Ecclesiastes longol luo, longol siye, nagatasha ke longol luo ke on Solomon. Limekor sang singalurala singalit kos, plus limekor rela longol luo. Nakalme pa aysel bugak longol dolu ki babal natasha. Natagol Daniel Osia fanine ke Malakai el buksingalu. Naratakana sishka dinga nala kyalem ke ayawasi maurikle ke subdivision ka division ke babal natasha nge. Nangawaya kaktari la me category ma urikle na ke kai si buk tolngulya makatralangan. The makers masap Joshua vani na tindigal Esther el buksingalu na ke bukin sam mata ka history buklime kos fakyang dogongan pa soap sam so ka Ecclesiastes ono Solomon book in poetry ka ma gas lalmet matakake na buklime kos fakyang dogongan pa major prophets Isaiah, Jeremiah. Na Jeremiah sa yoksha Ezekiel, Daniel. Na minor prophets ngayon pa Osea, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Akai, Zechariah, na Malachi. Dokol Malachi, wangin kashin bala kade si dasang na sin met bala. Na mo, as ye ang fuko si period of silence. Kung hindi pa pala nata siya. Asha me anan blank page as in maslon. Ulang matan kel Shaflayan Malachi, Emdokin Meto. Nakalman by Ashiang Fukushi, period of silence. Narake Meto, el takay gesta gospel lala, el takay in connectla. Fin payas misaya siya natin siya. Napal matawag, di ke Meto sapta siya. Na sumus ilak
Shraunachsingen ke sapta se fossien ke long le mekos. Nal konekla ndincha Jesus. Ke biological parents lalan academic and Mary Joseph. Tajakta ma academic ke Genesis tolu. Fossien le mekos ke singalon kos. Matayan si samsam kunyak. Na fakla talik natal. Na fin matayan si atena samsam kunyak mukul sin belsingan. Na kalmean ba matayan singan fiten natal sit lala shkenan ka conceivability ke human life and then as me fute se yukuyaki yurin matayan si fa matayan singan kain conceive in astalik nata. Na keespende na kalemiakla as mukulsi ke Genesis tolungan a fakek fako natalan panganan si ma utsina si kom la Holy Spirit ngan matalpa me ara matan singan tatayak na para ke pelsima Joseph eleta la wangen nange wangen malita kin mastol Mary Maryland tatayak in Belsima that betrothal period siya pasisara akkalemiyak ni Joseph lentala me usngak sisikyak ni. So, kaya nga ke betrothal siya nga pa, musingi, dalik mo tayo siya, dalik mo kul siya, takay ni 4-4, so napayak kyak, kipel sisikyak siya Mary Joseph nga, kung finalikiya nuk fash endel matawan, teka no lole. Ano ke fela si mga komisyus sila na kemsingin the sinful nature of this world, patalik nata siya takay ni mtate payak misingin. Paperela, siyan yan si, ne payak, akatlipela, ala haspe fosin maslo. Sinful nature siya patashkeng. Napanang rakat ene na siya deliverer. Inda ka, eskat lelikin na nakuluk. Ka fok na ma aske fela siya mat relatan na ke maulasha. Mayen kat papa el nga ma fok. Sinailara na silmana yoksi. Para polil da kashamram ki rom dolu, vastang dolu fakla. Kat na kewa matkuluk kat fototo la na pay. Kat fototo la kashpen makuluk lasha. Nara eloye pe polisi da kalemiela. Fin nga ko maske makuluk na misya pa da kakeo. Nara katene na deliverer singe. Katene na Kuhlwacnsap kayo singe da ka. Ke Jesus Christ. So, kita ka nasishke malututa, nasishke dinnan ka kaya. Kasensiyak si matako, apa, mekan men prophet. Ke kataka shamram kel Aisya, mo elsisin prophet nge. Na Aisya singe pa palya ke suffering servant, mat Kuhlwacnsap kayo uksi. Masmanya ke saptalam ngal tolunge. Amalututa taka ke saptalam ngal misingi. Talitu, ke Henry School, oye pe pelandawiya. Fassin na ki itkos pasmanya kanta, katfin fani na ki fas algos na kisnga Luhn kan relansafla. Kate ka hindi masmanya kiuleng matang na usipe kalmia kiuleng sasya, usik kalem na usi na sikom. Mun kumfin mot ko ta na, yeit fugo si mettiki isustelan lem. Paitak yang vision singan sila isiyang. Itakang na siya prophecy singa. Ikekla revelation singan sila isiya. Ngamata finan Washington. Yakang alimikos misingi. Skingat la lila kumatayan kumaswan yekasle. Na kum kapsa na
yeit Fukushima dekyang balancing na sila siya in kain oilel in kain pinpoint niya may sikyak na ki suffering servant singe kamit Kuhlwacnsap kayo singe. Narin tapokla la mekal men ka singe prophet kumsum na kay siya Samuel saptaya wa siya insang tapokla. Nagay siya Samuel saptaya wa siya vakmo in pel meta in Israel Finosh Mwet lang si siyak katay na masingat. Ilefak oinge. Fasha katsum na yun siye met lieten. Ngayon nilos pangon met pala met lieten. Lieten siya panange. Pa eni na sin met si masyopoyrek malangata. Nakatanda fakke pastalash nge mamet syopo. Kalmen met syopo pa, met na kayo matawi syopon orek malangata. Nasifea pa bastalasha. Nara gassing lieten e painanak. El pa definition lan met syopo. Na nagit definition lan prophet singe pasya Samuel ya pasya. In pen medainen Israel. Finosh met lang si siya katay na masingat. Ilefak oinge. Fasha katsum na yun siya met lieten. May nilos pangon met pala met lieten. Kat finni nagik root word lang ga singe prophet. Kadali pro. P-R-O. El den na kalme ye. Kika chamram ke prophet da mo pakas singe. Beforehand. May sikyak mit. Na sakta elta kay na kalem ye na ke. In place of. Ligi na beforehand. Na gas singe. Ilakas maganyikat kikas Greek sivang bang hemi. Kalmian pa. To speak. Nara kikat chamram ke prophet da. Kat fakken na kela. Prophet is one who speaks in place of another. Siya matakan chamram lan siye matwiye. Naba katli example si taga ke Exodus saptay kerfasi. Ke chamram ke tamlel jenge. Aaron, Moses. Lemkat el fak. Ngara kuminoy na kat na silto ko siya. Aaron tamlel Luhn. Fak kaskas na sil. O na mit pala silong. Nara Moses siya katita mo el gas lolo. Anan shrim. Lola la kel sham mo. Katil siya lang dalik si Wilnge. Aaron and sham bal. Nara Aaron was to speak in place of Moses. Menga fakke kalmeyan prophet. One who speaks in place of another. Napa sikya ke example si mataga ke Exodus saptait kor fasingal siyenge. Aaron tamlil lal Moses ya sham lal nasil toko siya. Nara ke ngakam sham ke kasinge prophecy. Prophecy el de kalmeya mo kayo na patakain kademo me. Sham kun prediction. Te pangan kalmeya. Nara daka na sikum kadinitala. The common idea today is that prophecy is the matter of foretelling. Why in fact la me fataka. Nara prophecy katngat ang lina ke predictive sense in academia ma efasikyak. Nara kikatsamram ke ma efasikyak seta ma efasikyak in ma esikyak na paya sayan kat papat martin kashaw. Or a direct inspiration in an kayurin kat papa mit. Pa ay self akay siya saptalu was silange. Pahingi kasin fakak siya kadil sang na sila siya. When na Ahkos ken Judah at Jerusalem. Nakalmihan pa
our qualification magat kanakalin mama enina na shirun kasi prophet. Nara takana shishkadin dike to tronomy singalagor for single make or fakla. Elefasapaya at simet palaliki in mashlon met lowos, shoananga, nakoshinaksol. Na the fact, ngae sapaya lang na yuros, simet pala, na komniki in mashlon met lalos. Ngae fa fact ang nasil mailan fact, el fa fact na sin meta, manakewa ngasapken. Pangan kyo leang mata ke tu tronomy singalalkos. Fasingal me ko raya pe singalalkos. Na mana kewa masyaman ya kyo leang mata. Ke buktol ngol ye. Mga samsam kun ke Genesis ni ke Malakai ye. Alien case. Anayin maluk me mao. Nara New Testament uleng sajal da kate ilikesla mangan. Na fin pa nga kalemi ke Deuteronomy. Ingena sapta singalalkos was singal mekos oy pe singalalkos. Ele vaspa chimet palalikin maston met lowos. Shoenanga na kosinaksol. Ngay sa pala na yorolo simet palo na kom likin maston met lalos. Nga fa fakang na sin mailan fak. El fa fak na sin meta. Na kewa. Masapken. Na eni na nangabin ko na ekyo lang sasya. Kalmeyan. Nara katsumni ki rek mata sapta tolu. Faslong Luhn galong tolu. Fakla mayen mo sisil da fak. Lem katlo sila fa sa pa masimet pala. Wana kilta sa payame. Ela fa siena sin metlovos. Kusinina na Ahkos mana kewa malsap kusinara. Katena met seti Ahkos met palo siya. Eva shiyak laliki metlan gata. Eka nau shikle. So, met pala siya emanen maslolos. Nakatliye na ki example siya kataka academical Moses Aaron la Aaron il daga in Shamram in place of Moses na sil toko siya. Mayin Moses il Shamram danan Shamram lol. Nara takana si kum kadinetala. Mamait palang faka ma-inspire sin ka at na eni na elosin ka in Ahkos met pala siya. Mandalfin ti Ahkos malfaka na siyak lelos di kimatlan gata. Na masisayan pa ekanaw siyak lelos. Hello Babylon. Di kiwalel malan gata. Kita ka utak na taligin gata na finan Babylon kasi ben makuluk lalo sa. Nara kikat sram kimat pala siya Aisha el sieselos. El taga sa masla Aisha lam ngaul. Ay palam ngal tolu kadin dutut ke set de Henry ke malutut ke week ngayon. Nakatkan ko na test of a prophet ke Deuteronomy singalal ko spena. Nakifas singal longo luan fakla simit pala fin kaskas ke ininlem kat emal fakat ye sikyak ena na kaslal te masin kat me. Pangat test of a true prophet. Na fakana si kumusenge ka test the spirit ke met mafaka kaslan gata musenge lila ka spirit lalo san. El eken met wal si basta si tikin si na ngakom teselal ay kaskas kulu kaskas safal test of the spirit. So test of a prophet ke ulang mata Deuteronomy singalagor for slong lu. Simet palafin kaskas kainin lemkat. E malfakat ye sikya ko na kaslal tiya ma sin lemkat me. Met pala sel kaskas ke kalal si fen na kuswa tiya siyang sel. Na isam kun ke kasta loka.
ngang kat na nakatindakan kay kastan kat ingashe kat ke mo sing met katalal ng imarela social policy, economic policy, immigration policy. Met nga kayo makat katutut kun kat nga tang liga TV White House nga ka United Nation nga tela ka kay na main nga ano talik ko. Malan ka ta very orderly. Kastlan ka ta nitok mapat-pat. Wangin ayin sigirik malan ka ta. Mayan Kastan gat fakla evinias agency lakum ngakum finit degree fakama PhD masters ko sam itayak finas agency is na awan kuniya klematash katilevash ki masiwas katilevash ki mapay nara ngakum nan sinsin kun nake political fiat last lang akong Democrat ko Republican, kadinan talaga citizen silang God. Kadinan ito lakat not in God. Panangara, mwet makat bangon may kulkat kan, nike, kung fingatang panalimat na peng ke alu am singe ngay. Mwet tuti makat ngatang liang that's way mo singe. That's where they're being taught. Dahil sumin we fakak mga singe ke party lalo sa. Na dahil fact mo makatil fact mo sildal. Di test of a true prophet, Deuteronomy sing lagos lang luo. Simit pala fin kaskas kainin lemkat. E mal fact at ye sikya ko na kastal di masin kat me. Mit pala sa el kaskas ke kanalal si fena na kusya ti siyang sin. Misingi kumlong masingi in Maslon Church pelasya. Longoli lo manil mitland el pastasi yok wallala. Fin de faske man keniklan kat. Na eme. Meka tu feo. Prophets say elinalan deal ke moral issues, religious issue, ma meta aske. Na siya mga kumenin na nalin loeng okuku nenei at tu fe misingi pa fin malan kat tu fe. Kat rek magin malan kata anayin man rek magin mo bange machisil fact in the fall nage political fiat ka party makataske na siya mama kalemiyak masingin sa asin si kakunekla a prophet was always a Hebrew. Nara qualification dungan utaka na siya masimataka alena an in kain ansik ngan kanrek magan pa simet palafin kaskas kinin lemkat e malfak at yesikya ko na kaskas kasla te masin kat mi pangi masir fak mo suk met tok shalan kat maswaswaslal pangas pesira feya claim kilta fana peptaislin vel Jordan el fakta silsitan massa masta fak oingi inen na masing akom inen tu femisingi pa kastlan gat fin akom de tu fin pelang ke kastlan gat me pelang singan pa Jesus Christ el pa final sacrifice mga pelang si amin naskia nara kita kalalay siya central message lang katkandiya konak ke ay siya sapta on ko fasi katil panglo ay siya lan simit palo stak kanimye coffee bak ne bafakla ke yesi to ko sa usial mi se ngali lemkat
elmatafin tronlal. Long yak flatje yak en nukleluslal neklen de balanafon. Central message ke puklalay siya bangam doktoran samsam kenge mesi anain mayoksi. Nga kung kain isla ke buksilal niya. Na oyepe akalimya ke saptain si makalimya ke Kuhlwacnsap ke oksinge pa saptalam ngal doli ba malutu tetua. Fakla ke sapta lam ngal doli fasit kos ore ke laruda nakuluk. Al pasisialin matangla. El tiene fakla sikas. Ona sa ko sip force makulain enwaki. Ona sa ko sip ma kokolain kalkalle. El tiene fakla sikas. Jesus Christ pa siyam ng kanyak ngayon. El matangla. Den a fakla na sikas. Ila na sip force sa ko makulain enwaki. Ona sa ko sip ma kokolain kalkalle. Al tiene fakla sikas. Me si masikya kikate spirit lan si siya ka topkas. Ay siya lamal to fasit ko fakla. Orikil, arala na koluk. Ay pasisialin matangla. El tiene fakla sikas. Central message lan buklalay siya bakat tawak way yang. Nakatfin sumni ki buksya fla siya ki payabal nada siya ki revelation it kor fasingalit kors. Fakoinge, Kirshipin lam, Simtain fulwan tron, Elefa met shepherd lalos, Elefa kololos na ke unonin kofin mol, kadelfa ela sonin metalos. Lam sa kung mga fun na baka ni kesta puklim num siya, sumonja ke revelation ni Meko siya. Ake sapta si maudak yak church na yung kasaong ke revelation na Ahkos, fakla impel sena kalan ngan ilyak na nga engali si tronin kasao siya ashmet si matafe. Narak pel na kayo nga kumsumin sukla mes centrality ki buksilalay siyang nakatsum ki ay siya sapta on got fasi kadel panglulay siya ilan si pala ay siya lamal tolu fasit gosh orekel kuluk ayla na kuluk ay pasiselin matangla nakat shamsham kun nake lam sa kong revelation it ko singalit kosh mamtain fulwan trona el fasherbert lalos na pa masima na naske manake wa makat propel mamalan kata ngon la ninilyak pa centrality ki buklalay siya nagitakin yan buki ngamdawak Someone kim tawak yana sapta sinigit sapta tol ngulya ke buksilay ke buksinge siya payapala las bukon ngulon kosh ay siya las sapta on ngulon kosh ilana mini bible siya isosyang malin bible nata siya nara kat finloyang nage sapta sinigit tol ngulya ke buksilay siya ke structure ke Shamram yok ke judgment of God government lan God na yok na sapta sini ke singaldo samong ke judgment na ke en Judah ke samong ke en Judah samram ke Shuflal Benjamin na Judah Southern Kingdom ba samram ke ene Jerusalem nara kataka na ke sapta singaldo lung ke longolit kosh na judgment na ke mutan fel na phone singaleta ko na sapta long ulay ko singe to ngol lemekos samram kun warnings ka mamay esikyak siya evin kadel fa esikyak na sapta to ngol ko singe to ngol ya kum kan som di may sikyakan yok kelyo to ko siya singalay ko was long uskat me nage ipsafla singan nage section siyak lungan nage comfort of God pa samram kun nage kalanglan God
na saptangaw naki som naki angalya angalalgosh sakluk angenaksyo sila masingi samram ki Jehova oye penaki masulaela na saptang alya nagalam ngalit kosh ki aisya samram kin naki takalan misaya singi na aksafien buksilal ngi ki saptalam ngalalgosh ki onulon kosh pasarong restoration na naki promise ki glory lan God nara takana sishla prophetic perspective lalaisiya mamay tekyang ki palalala nakingit ngatin palalala I say tekyang na sil divine revelation si kadiligestan na sil naki kaisi mamay sikyak ki judgment ngay pa taka ki ipsimit ngay saptasin niki tolngolya na meli ki saptasi niki tolngolya Aisya liye katama may sikyak ngagin pelala na eliye ke elshman ke sapta tolngolya fason kosh na ke shrofin en Babylon nara ke Aisya tolngolya fason kosh fakla pelsie fataka ke mana kewa in kalchumo mana kewa mait madalom elosta elosek nemusenge fautökle na Babylon the oil alien balangen wangen my fa on gigat fast na mit nage section si to gonge kachama ge comfort saptang on nage onulon kosh eldi takalan lema you saw the coming of Christ nara ki sapta it kosh met nge ayepe nage sapta singal si to gonge sham ki bange coming of Christ na sulpe ke second coming sila nga yok el ka shaman ki peng wo ke mulela na bal fakla ngon lan lem kat folat la na onfe el shuleyale moshweyale sapayame inus peng wo na sin met sagasha inakela insien met siya manas la fin shakla in fact la God elaksiko ki met show el talala lo siyamdain kapur el sapayame insulga kinla pela samma kilem kadel va molela metlal e katang la metlokalok lalos el sapayamin akwoyalos na kewa siya asur e narata elosin elosya memelil in Zion inengan en sewo at yasur ta elosin onge kensuko onin kaksak at ya onin asur elosya fa oena syak malem kat sifena lyukuye elus na kewa fa ramasiwos e meta fa kaksakin kat ke malorela elus fa sifil masaila city ma oena shuela ke pel na loes e aksase ye en mamasala ke ful pespesomla metlak metse e fa kalan sa payikos elus fa karngun unkusona duos Eime ensuos liang imain crypt sonos. Eva tayakos na kos met tolan lem kat, met kalens plan kat, lash, kos vainganin me kasha plan matan fel pespes, kon la maingi malos. Mekin me akuluk na siwos o safla. Kos va mata fel siwos sifena. Me sa kasha plovos efa yokekolik pellu. Ingan lowos fa on na nito. Lem ka del fak ngalang sinanan ka si was. Nga siya nga pusapas Eric masisi was. Nga faren sang ma len na sin metlak.
En afara si ulen kawul yurolos. Elusa pa pengpengin maslun. Matan fella. Met na kayo siya lielos feita. La elos met siya nga akin siya uye. Jerusalem ilaro na ngan kin malim kadelara. Kadel no kumalang ki molela ekatangla. E maingi ona minawayaklan matayan siya. E mukul siya akulan meron. Inoana ki video. E sana ki kapaek. Oing ilim kat fulatin alfa. Molela mitlal. E matan fel na kiwa fa kaksyakan. Nara ikekta na sila siya din di mange. Eliepe millennium singe. Eliepe new heavens. Eliepe new earth. Pakkalim ya kisapta safla sige buksilal nge. Fakla lem katil nanan kamtan fella. Narag barang fakla he saw and proclaim finally the millennium. 1000 years ya bangen. Na fella sa si new heaven. Kasao sa si. Fakla lem katil fak. Kasao batrunlak. E fella malango yan niyak. Na lom fakya ko siya kain masay na siyuk. E kainin fakya ko siya rangain matawi. Nga na paurela fella. E yininging on the phone. Ngayon siya o siya lo siya in siya pasisel. E siya auliyak. E lo siya sangang siyuk. E ako siya. Tasakta. May tasyulele na rana lang siya lalo si fena. El siya uniya sa ukyaw mukulilan. Oena may siya uniya siya may. El siya kisyagan sa ko si Fosh. Eloena may siya kutayan kawan sa ko kusungal ngel. El siya usya may kisya wheat. Eloena may siya usya shanpik. El siya rek may kisya keng. Eloena may siya pray. Nagkisya masulala. Elo sin sewo wo inaralama na sangay ke alua. Kimaingi nga fasulela pe nusi may onga yelalap na fellows. Manailos arula na sangin ke may nga pang na selos elos tia de buk. E nga kaskas elos tia long. Elos sulela insya ko siya inaramakulo. Porongo malim kadil fakinge. Kusya siyang siya laksol. Kesuin kus insipay na siyuk. Arak kata sinmetlo was si fena elos shangako was. At yan na lawot na siya was. Elos aksak shakye ko was ya fak. Leda limkat lanakalim ye kalal. E moli ko was le. Da kadin diye ke ko was inganek. Tarakta elos si fena efa mekinle. Kusin porongo. Pasalalap si kaskas in sitiya. Pasasi matakaligi tempala. Papasen kayak lan lem katasin metlokalo klal. Siti masa matal siyuk. Elana siya matayan siya sana usula sitalik metlikina ngali ni syuslal. Ye ashmetliye ka long lamawinge. Ye ashmetan fel na isyuslagelen sina. Sion fatje enen en kök patliki matan felsen jusle. Nimit nan ka mga usye metlak inchun belin jusle. Etia lela elosin jusle. Lem kat pafak mainge. Kus na kayo siya lang si city singe enganak kel. Kus na kayo siya asur kel met kusin wala lingan. Kusya fahingan kin mensi ulal, ona sitalik sa titi kininakiel. Lem kadel fak,
Nga fa shoot na si was misle en si wukawil. May kasha plan matan fel pes fa Ashwood ona sa ko in felma te kain munle. Kuse fa ona si talik forsma katitiyak sin nina giel. Kafisyak in beol. Eh, okukiyak akakiyak kilangsi. Nga fa akuye ko sin Jerusalem ona si nina akuye natal. Pelsi ko slimainge kuse fa hingan. Na efara ko sin floko e kain mano. Oingi ko sveitala ngalem kat kashalusya Ahkos Ahkosya e ngakalim ye kashkshaklak lain mitlokaluklak. Lem kat eletaka wi ele kashas fin si pakain kalyelosya el kashkshaksi. Ele faurek magin katlas in kaimet na kewa fin fela siya asmeta met pespes fa envaki. Lemka del fak belin safla apkran mena silos siya aknas na silos na ki alupeken. Setakle fast na ki ime al. Lalos siya mungo ikwen pik krisin pod may mungo siya masangaya. Ngay tananak lalos, Eric Malalos. Ngay takain sen ni matin matan fel na kewa. Kilo se fashion ni, ilo se ali mga era ke pokalak. Ilo se fa itala nga pakailos. Tajakta, nga fulia kata silos, sa palos na ke matan fel, na yen los sala, son na lang pengke ka, di wala na lak, kalangla. Na Tarsis, na pool, Luhn, we met push, oile lalos, na tupal, chafan. In maston matan vel pesing elos fasulya kin falet lenalak. Elos eva falakan met viewers, na kewali ki matan vel pes, wana siya malang na siya. Elos uselos mena ke all metal sigin en Jerusalem. Finos, mule, camel, and chariot, wagon, wana ke mat Israel los usia makisya. Wheat, ka ala aknas na siyakle, inorek makinyak in temple. Nga fa kata silo sinara, urek malan metol, Levi. Wana ke fela sasya, ka shaw sasya, fa netok, ke kalak, oinge flintalik na tuwos, ne was efa on netok, lem kadel fa. Ke ka fuen malem sasya na kewa, sabat na kewa, medin matan fel na kewa fatako, halu na sikin Jerusalem. Kelos mukuyak in soom, elos alie mano miselan, metsya the lindia. Wet ma kang manolos fatiena misya. Isima esakalos fatiena kunle. Met na kayo fa arulena shangalie mano ingi. Naya, nga ko me finta ko, in kain, no tela na fon na saptaon ngulon kos kaya siya nga kade kapsada na structure si mga kalim ki puksilalize siya nga it parallel na ki deficient luo. Ma deficiency met ke papal nata siya nga ki puktol ngulya ki ulayang mataan nga ilena sapta tol ngulya met ki ay siya masamsam ki iplan judgment nga. Na naki sapta long ulit kosta ko nga ilena ulayang sa siya as puklong ulit kos para ulayang sa siya samram ki comfort. Main parts lumas ki puklalay siya parallel na ki papal judgment
Siya tol ngolya na anga nige on ngolon kosh usia nage comfort. Nara sakluk. Kigat samram kin nage deficiency metkan ke judgment na comfort ke ipsiak luongan. Ilapan na nage uleng mataan samsam kin nage kalye ma etako na sin Mwet ma kanaus na malangata. Kilangalang langkat kinakmanas comfort at the New Testament. Pasamam yok ke grace. Kipang sila laisya ke me sapta naki officein orikma silalnge ke prophetic office silalnge. Sapka on ko singa taka samsam kun na yok naki me taka samsam kun na yok naki pang silan kat na silaisyange. Napafakla, ika the vision of God. Na vision of God si may dakyang na silnge. Pasamon niya kaya siya saptangon kos. Kikestalan buk sila laisyange. Saptangon kos papang singita ka na sila. First si nagyakos fakla. Kaya ito ko sa usial mise ngali alimkat. Ilmatafin tronlal. Langayak akflatiyak. Anuk nuklilislan nekla timpala na fon. As syrup apan la kay sisilos as pusok-sok on koske. Kasi syrup afun niya matal ki luo pawa afun niya manul ki luo. El sok-sok ki maluo lala. Ilos pangunay ni siya na sinsiya fak matal. Lemkat kalen al matal. Wala na lang naklafela. Pashelos muklak pelang keshuin matone ke tempala en tempala sisis ke galash. Abat chonel shamram kun ke saptas ng lufosangal si fakla ay sel fak maingi mayenel liye wala na lan Jesus en kaskaskel. Na paurela conviction eklalin lalal fungi e oye pen lemtalekke. Na ba fakla na nga fak wangin le finshaklok. Ngay syun o nga yelalap, may kas na kayo mafale di kingasyo ko fak o fak fok e nga matayin mastun met ma kas na kayo wala fok ne oinge ngali to ko siya lemkat kalena ke mataksivena samsam ko ningin na naki prophetic call si mataka vision si ma aisel di kat nge napal fakla utaka maasi naki ngasol menale fok ngasol el fok la kes ben me kas ma asin maston meta na pa fason gos nagit kos fakla na sis serapinge sok manayiruk elusipin mulut furse na el tasang shofse shakakligi long el sang mulut furse pasal lang asuk efak masing ipasal lang asum einge masafallum wangenle en makuluklom na naknas na siyum. Na paingi pelsi malong panglan kat na sila. Nangalong lem kat il fak. Siya nga sa pailao. Siya sumkesyo. Na pa nangatupuk ngaying sa paila. Na pangi pelsi may commission. I said commission and serve. Serve the Lord na pa fakla. Oingil fak na siyuk. So medavla kasingin na sin mo ito. Kos finne si kalanin long. Kos etien na kalem. Kos finne siyuna. Kos etieta kalme. Na el fak na si orela na naklan medinge in afon. In shrelos in solongas. Matalos in kun.
Tolos fa te kandi kalong kakalem. Mayan elos panakko, elos takan forma na siyuk, akayakle. E ngasiyak lem. E ho inge pataka. El tupuk. Ne ke na siti na kewa masala. E wangin le mawe. Ne ke wangin le met matain lomingi. Ne ke felsen on mesisle. Na nga sa pala, meta na yen loisala. Ero felsen no fonin pusela. Finne metsin marton metsinge ulba. Lalamdan felsingi. Ile vakana ushaklepe. Ile vawana sie. Shuen sak. Akma. Bakpaki. Bakpaki. Kalmen shuen sak seba. Siemta wek sasya. Na sinmetlangat. Nara taka na sikum kadindiye. La step fakya masikyak na silay siya nga. Kipang si mataka na silngi. Na step nga kang ako may apply na kimulak ko mafakya. Men, kifok-fok na nalan nga sol. E fok-fok na lal kimadindan maslo. Na pa shaf singa taka ngali siya mutsingan sang esakla alal. Ingena. Ikan nga tang lila may takulu. Nakipel sima mga sikang sila siya may keklam talan liye. Na sima may kandinge pa Isus talan Christ. Akat nga sanam ki yeit foko metiki Isus ta siya nga. Nara ki aysa itkor fasingala kor fakla. Lem si fena eleva shot siya akal na siyus. Sima tayo for siya putata eleva oswala siya wen esangin el Emmanuel. Napataka na si kum na kiulang sa siya ki katagalia lakshaw na sima medol rela ki sapta siya fasungol tolu fakla sima tayo for siya suwen na itamit efa putata yak e oswala siya wen siya efa pang Emmanuel kalme pa God el Osherosh. Nara katfinluang na kimamashimon ki ay siyang ini nanay na siya kataya matakaги. Munay siya lash kiulang mato. Ini na nakataya ki kiulang sasya. Na fin pa ay siya saptaya fason kos nagit kos. Katkandi ke luklu of singal siya. Ki ay siya saptaya fason kos nagit kos. Kusi tama ke katapkran yang nagipel si manta riti masing Tai susle siya talik na siya. Itaka na siya siwen. Ifalimfesh. Ilefa pang mit papa wulena. Katkalena. Papa mapatpat. Fusheklan misle. Kalal efa yokyakalik e wangin siya flaye. Toko siya lalfa onin misle pel na kiwa. Ilfa lemin awlala toko siya David. Kalal efa akwa kipay es was. Ingele enadok. Paina lemkat kalena ilera maingi. Napalukil na kaya kataya kiluk saptalu vasingal si fakma. Tai susta na si was misenge insiti sil David simat lango silam Christ. Wangan siya may masyamon ya kiulang mata matikay na kataya ki kiulang sasya. Nara ay siya yeit foko. Ikek na sil dan kandiye sustalan wen kulo sa fanan din kat nga Asyut pe ikekla na sil. Kisapta lamngal tolu si kimadutututuo. Len kandi mi selan mun kulo si fan nang finsaksing Skilje mama katsam na geng makatili kestan jilai siang divine revelation sing prophetic revelation. Nara eli mi selal finsaksing Asyut pe li second coming. Na Jesus el foloko in lemfin toko sa ilalo.
Naraki aises ngal si fa si vakla si toko sa misle. Dakin siya falat lal David oena shaksa kuma pakpaki in foko. Na oena ki la sasya e shona ki shuen shaka. Oinge si toko sa sasya fa tu yakrigin mashlon fulindalik natal David. Aises ngal si fa son ko shakla. Kusro wolf e sheep fort fatakani matayin misle. E lebert salal fa wina nani forsha on. Gau fors e leon fors fatakani mungo. E talik shishik fakain karanganulos. Mama katli matikan sikyak nge. By sikyak ke second coming, Jesus reign over his kingdom. Shaman guys as singal si fasina ke shamram kunyan siet toko shai misle. Peaceful kingdom je shamram kyange. La ara kosho wolf sheep force fatakani matayin misle. How is that possible? Only through our Lord and Savior, mga kansikyak. Liber salalel va we nanny forsha on. How is that possible? Masin kat mo fun na bagasingan in sikyak. Kya force, eleon force, fatakay ni mungo. Masin matikan sikyak ngayon na. E talik sisik fa kain karangan. Talik sisik fa kain karangan ma katsam ng kenge. Ay siya singal siya alkor fakla. Finne talik force. Efat ya sensen in skide lapkra na yun wet basin. Aisha lam ngalia longon ge longon si fakla lem ka del fakla sin metlal. Ngai fata ka na Jerusalemin longa ko was e molikos na ke was a four leliki makuliklos. Pangan keyword chingan four la liki makuliklos. A flok na nege nikom. In Moshe in sewo. Na pamangan pole samram ke langsi. E nga ora wala yang singin na yuros, nga shoot kalak, e maluti lakta, in malos nito. E ngile kosin Ahkos siya, e lutitalik na duos, e fulindalik na duos, in Ahkos siya in bel na kayo fasya. Imasing nga shoot kalak, e maluti lakta, in malos nito. Inge la kosin Ahkos siya elititalik na tuos. Sima mga liala na kyato ki Henry si mga alu onololua, senritaria. Basta la na onololua pa basta ilwin. Basta William ilash be basta Findan ilash be basta Dawson ilash. We. Ta kyato si nga liya ba? Kipelan Henry school talik sinal basta ilwil. Le Minister David. El kol Henry school. E papatamoela. El basta sigalu. Honolulu. Skilikiato yan bitsesingan. O katuti malutu sige Josiah ki Victoria ma. Talik sinatal Joachim. El sipsipu ki scroll si mapabal nata siya. Me transfer kastan kat nga nakipayapalam. El sipuk sis na ke a Josiah pesimal ko na el siya nuktuklala in engan ken ki kastan kat. El tena sa fashik ken kastan kat. Na kato iya the beauty of it pagatin kain aratalik na siya in kain inspire ki kastan kat. Mayan pangay masi makaula. Aurek ma ye ikash finan ye na. Lois. Ngamasek kiya tolutaria, ngamas pemit. Taşıkta inliyle kim katalaşa kadar ne şaflayı makat laşeka son bena sisilen ki maslaşa kıtta masayı. Amalan kata mana kavil şey. Şük met tokujalan kata masyosuslal.
Maluto tataka mo, nga shoot kalak, malutilak tayin malos neto. Ngele kosin Ahkos siya lutitalik na tuos. Fulintalik na tuos. Ahkos siya ben na kayo fasya. Papolil ta kasi man kirom singa si pasonglon ko si langay. Na paingil naman kenikin mulila na sin med Israel na kayo. Wana mas daw fact. Mwet lango vataka sayon me. Ela makuluk na kayo waliki fulintalik na dal Jacob. Nga fara uleang ka singi yorolos. Kipel singa isla makuluklalos. Nara, taka na sikom, inkain matawag akilin, deliverer si mataka, semuanya ke Aisya saptalam ngaldolunge. Ke Jesus Christ. Mwet at the book, kasya, lakan kan lalal fingi makat sumaninge. Siya kan liyapon lem kadin mainge. Malang silan lemkat painge. Namit kalan sa plal, in kapek, o na suko siyak fos mayoki, o kala yan tao. El tia mangol, el tia pekato. Wangin na mayara katin loang nasil. Wangin mawukel, kamafalin pen matas nasil. Wangin mara katin ki apkran na yurol. Katsangel esisala. El matang lakayok wayok. Wangin na matngedang nasil. Kat pulesel etien aloang nasil. Al matang lakayok siya falinurek nasish. Wayok siya malas. Kiure koingin nasil kat pangon mo may kayo kingi kayak lan gat nasil. Kanta yagi el kisipin makuluklas. Sing el ki makuluk katorela. Kat kele kisipin kalye ma el kayokke. Akwoyak lakat ke sing ma eleis. Kat na kayawa oena siptale. Kai sisish fash genganik lalsivena. Alem kat el filia fel. Kayak siya falin manasish na kayawa. Ore kelarila na kuluk. Al pasi sialin matengla. El tiene faklak sikas. Ona suko sip force ma akulain enwaki. Ona suko sip ma kokolain kalkalle. El tiene faklak sikas. Elo shukilye na nankael kolala na kemisya. A wengen siloang na ke ungayelal. Enwaki el kishben makuluklan metlash. Fuliyak yel. Insikelyak yurin met kuluk. El pakpagin national met kashap. El neti orela kate na makuluk. Ka fakla si kaski kiyep. Lemka del fak. Akwaklak pailan kayo. Miselala siye me kise in esen anak manas. Oing el falie fulindalik natal. Evalos molal. Ekishipel. Akwaklak farikle. Tukun siye mo nakayok. El fasifil in sewowo. El fatala el tia kayok ke wangen. Met kalan sa parulok. Siya ngayon si wukel. Fapalong kalyayaklan met paspes. Ekishipel. Nga fa nanak manas na selos. Oing nga fa aru nanak faletjel. Esang angel maston met falet. Eko. El sifena esang mulal. Peis kime ongayelan met kuluk. Sensin met kuluk paspas. El proetain nanak manas na selos. Skimut kimange. Sim na ye it foko.
Metligisuslan Christ. Proof the miracle of the inspiration of the Word of God. Pangawen lalien gaslan God. Ngamda siya yan ang alimekos. Yeit fugo ba chamram kenga. Kumtayan kumaswan ye cash. Ilchikelie Lucian Palace nga nakiwalali nakimasikya ka. Naratakan siya kadindi ke human history. The man mau kachara ke Mwet kachara again. The man of Calvary. Katfin nga tang liya ke man of Calvary singin na ke katama shamsham kunya ke Aiselam Aldolu. Nakatkain ikes na ke New Testament na ulang sasya insang akpay ye oelalien define revelation si may dakang sila. Ay siya ke yeit fosom lang eh. Kamit diki isus dalang lame. Shamsham kun the man of Calvary. He came in lowliness, a root out of a dry crown. Paay silang maltol fastu fakngan. Malong silang lemkat pa inge. Damit Kuhlwacnsap lal. In kapak, o na sukusyak fos mayoki. E o kalay nen bao. A root out of a dry ground. Siyak fos mayoki o kalay nen bao. El tia mangol, el tia peccato. Wangin na mayra ka din loang na sil. Wangin mawukel. Kamafalin puen madas na sil. Wangin mara ka din apkran na yurol. Na me faklal po el ke rom singal mi ko singal luo. Ay siya eloye be fak. Siesin futen adal chesi. Fasikya. Eleta ko inlemi matsan matsu. Elos fa filia fin saklalos in el. Kaya siya singal siya fa siya samang kun siya toko sa misle mga ridi darbiya nga. Takin siya falat lal David. O na siya sa kuma pakpeki na infoko. Na o na kilasa siya. E siya na kisuan siya ka. O nga siya toko sa siya. Fatuyak. Dikin mason fulintalik na tal David. He was despised and rejected of men. Ay siya lang maldolo fastolo. Kat siya nga si sala. El matang lakeo ke wayo. Wangin na mitngedeng na sil. Kat pules al tiyan aloang na sil. Napameto il fakke kospelal. Meto saptolong ulit kos fastolngol. Ketolngol siya. Elos enel. Elos esta saksukoa. Esang puksivel. Tukun elos saksak yeltari. Elos sarak la nuknuk sasasya. Esvil na kumalang ke nuknuk silal. Na elos panala into enwag elfin saksing. He suffered for us. He was wounded for our transgression. Pahay siya lamaldol miko sa kalemiya. Kantaya kiel kesben makuluklash. Shing el ke makuluk katorela. Kat kaila kesben kalye ma el keokke. Akwoyak lakat ke shing ma el ace. Pa Peter el vakke si Peter luo fasong Ahkos. Christ il sivena usla makuluklash. In manol na fin saksing. Takatin wi makuluklash. A mise e molgen mas waswas. Kos kaila kesben kinitkel. God placed on him the vicarious suffering for us. The Lord laid on him the inequity, sin of us all. Pai siya fakir siya lamaldol fason kos. Kat nakewa o nasiptale. Kaisi siya faske inkenek lal si fena. Alem kadil filie fel, kayak na fel, in mana siya nakewa. Pametol da kashaman mo. Kimeto alko singalit kos. Ilara maingi inakpayikas mamit palay siya the fact.
El si fena es la manaslar. Usta kainin mas na kewa ma on your rosh. He was afflicted, yet opened not his mouth. Paisa la maldolo fasit ka fakla. Ore ke laro na kuluk. Al pahiselin matengla. El tiana fakla sikas. He opened not his mouth. Oena suko ship force ma akolan en waki. Oena suko ship ma kokolan kalkal. El tiana fakla sikas. Pasamon yak yorek malgos, fasal ng Luhn katol ng tolu. Paingi ma read si ma el ritia. Elana suko ship ma painyak lenen waki. Oena suko lamma muiste na kipelin kalkalal. El tiana fakla katena kas. Akpa si Seliakel, a wangen nanan kasi was rek na sin. Wangen met countryman ke fulintalik natal, mayan molal fin fella o safla. He died as a felon. Me felon, met morela makluk. He was taken from prison and judgment. Pa ay siya lamaldolo fasalkos faknen. Ilo shukilye enanankal. E kola la na kemisya. Awangan siya long ke na ke ongayelal. En wakiel ke spin makuluklal lan metlash. Maurek makos fast ongolit kos ngilong lagos fakla. Ta payena erot e pantias pilot we met bacon and met Israel. Tatakainin sitia e line of Jesus. Met kalansap matalom siya kumra Thailand Christ elos takeni na siye inaramana kewa siya kum ng wotela maisikya. Fel na kiko elang silom. He was guiltless, yet done no violence. Pai sa lamaldolo fa siya faknan. Fuliyak yel, il siyakalyak, yurin matkuluk. El pakpagin maston mit kasha. El net tiorela kate na makuluk, ka fakla si kaskikia. Pa Peter el Ramon ke siya Peter lulong luwa lang eh. Wangan makuluk ilorela. Wangan kaskikia long yaksil. My servant shall justify many. Pa ay siya lamaldolo fa singan si fak. Tukun siya mo na kayo, ele fa si filin siya wo. El fatala el tia keo ke wangen. Mait kalan sa parulok singan si wokel. Fapolong kalye yaklan met paspas. Ekishipel ngafan nakna sa silos. Papol el fakirom ni mekos fasingan mekos. Tasak ta met luing etio ana siye. Mayan mekiti kalanglan katya o ana makuluklal etam. Paila met paspas misya kishbin makuluk lan met siya. Tasak ta langkalanglan kat aryan na yokliki. Oya pelapan mekiteke kalanglal semasin met paspas. Makish bin langkalang lan met siya Jesus Christ. Pangin grace lan Jesus Christ. He poured it out. He sold into death. Pai siya lamaldol vasinga luo akalemi oinge nga faren na nakfaletjel. Sangen sin maston met falet. Eko. El si fena esang molal ay base ke may ongaya lan met kuluk. Elis en sin met kuluk paspas. El pray tendanak manasta silos. Papol fakirom dolulongon mekos. Kat elisialan Christ. Takisben misel alfin saksing. May tafakain es nanak naske makuluk lalos. Kelos me elos salalvong inel. Kadilara oye singen fakak siwasoslal. In belmeta elta mong fushesh. Esifena sulela elantia loeng nage makuluklan meta. He was numbered with the transgressors.
Ay siya lang maldolis nga luo. Oingi nga fawle na akfletjel. Esang angel marston mit follet. Eko. Eljvena esang molal. Ei beiske me unga yelan mit koluk. Elisensin mit koluk. Bes. El proy den naknas na sielos. Mameto el fak mo. Nalosa yepe. Sa posak mit sapas salalelu welal. Sieleyot. Esilese. Mayen impair the sins of many. El ship yak. Kesben makuluk. Bes lakum. Papir el fak kesipir el long lakos. Christ si fena usta makuluklash. In man ol fin saksing. Da kadin we makuluklash. O mise e mol kun mol was. Kos kele kesben kinetkel. Nara el made intercession for the transgressors. Pafakke luk longol longolakos. Oinge pala del hotelamo in we milosiaka. Nara kat fin loang nagibuk siya lalay siya ngita na nakima mga kotiye ki pelon ngulon kos kioleng sa siya buk siya lalay siya ngin. Nakatnet talita na saptaon ngulon kos pakibuk silal nge a paypal nada shas pukon ngulon kos ke. Nara kata may tabak mo buk siya lalay siya ngayon la atin pa na gospel si. Ano lang ta gospel akli may kos siya. Nara uskat me katin diyela sham lalay siya na siya dalig Israel nge pain ka na kaya lo sin fash kilalal fungi. Pange masima el alena ke kashalos ke kapange saplan gat na sil Aisya inakay dalig Israel in kain me fash katufin lalal fungi lalosa. Nara intaka na ke conscience lalosa. La milo saranin kain me fashkin geniklan God ethical response lalosa. When Belsinge alena kalim nan Israel was rebellious. Yokle na nga yoklema. Kuluk los ngatalikikat. Aisel takain plead ngishe losin nakmanas lalal fungi kat. Elosin te lalal fungi in their own devices. Nakishipin makuluk lalos nge kemalutut misenge Aiselam ngaul. Elta kata shaman na ke katilan lenti force yan sayan. Si fesi nam senge nge fak ke mit kalan saplan God Ahkos. Naliya na ke masima shamram ke na ke future lan Israel. Aisel praying or recall the conscience. Dalin orek magan ethical response. Intapuk geniklan gata. Nara katwinta kaliya na ke Aisya saptalam ngal fasakos na ke iya. Kadin na kadin nila meta ko ke fosin na ke tolu fakat kan kalim ke Ahkos na ke iya. Ke fosin na ke tolu ke Aisya lam ngaul. The Lord declared that He was temporarily divorcing Zion. El ngat lalagyan Zion ke belsinge. Maki oyen shangos longas. Kailos ngat lan lalal fungi ke devices lalos si vena. Nara el fakla el temporarily analan sa pailan neken dalik nga nakayan si siya kishpin makuluk lalos. Anan ban pitsia singen. Kinga faka ngayon kat flok na niki masaplan Moses yan. Ke Deuteronomy longolakos. Men pangan buksafla sige masapa. Mosaic law. Fakla, a husband could give his wife a divorce certificate detailing her faults
and she would be required to leave the home. Maki pa pala pamasing. Kingata ka sam kun nga pangasi mga kung kain in the get a creep of it kigastan gada. Mosaic law fakket Deuteronomy longolak or fasivak mo akwak na kifashion liga si vil bayak. Bukul si vin bayak sin simatan. Na tuger sangella. Moyil konekla osma sa fallen matayan siya. Oingis el samasla siya pa fashion league. Sang na sin matayan siya. As a payalali lomsil. Ate singay pa, the Lord declare, temporarily divorcing Zion. Ngau siya pa Deuteronomy longolak or fassi, when pasta siya mitlashma, itakle wala ligyan defan siya kukusaya, makikat na riti mangaya. Elta ka na financier, de urela payak si finanyen. Na, en kusaya, kinanakin metlalosa, eltal papa ni esta pasta sing. Tukun masing sikya ka, anan wangan la leadership fin church finan devon saka. Mendel kuflat tu ke pekpon lalo sin tu fin gaslan gat. Akwak nge fashelig as you will bayak. Makikaslan gat. Bukul si fin pak sin simatan. Na tuk ersangalla. Moel konekla osma sa fallen tense. Oingil sa mosta si buepo en fashelig. Sang na sin matense. Sa payalaliki lomsil. Katil nget taliki Israel nge. Ilayan na nesimal sa payalaliki talika. So Israel captivity was like a wife having to leave her husband because of mere sin. Nara petsesi matawag tako na sil Asia la talik na din Israel nga soon exile si. Edala kakayakin yakle insang mole la misya sila dal ki si oye siya. And Israel that reject ba akademiya ki ay sila mga Luhn. Ifo ka metla ka tiya porongaya. Kingasom na yorolos in molelos le. Ifo elos ka in tiya tapuk pelsi nga pang. Me, nga rula naman nasin molelos le. Nga kain akpaw yela mea ki sapnalak. Erot en felain ekle na ki en mesis. Na ikleva misja mayen luskov. Nara, dalik Israel ngi pangon mo me, kadel de kan molelos le. Elko. El pena pashukia, de takana ke angelos ne, angelos a paula pe. He is in control. Kat fin som nage Deuteronomy long lalkor, fastong tolun ke long lakor, fakla. Efa wengen afkakle. En foko efa, keke lewana oshaw. Lem kadel efa, de lokun ye af, esa pa maengupe, inushe pak, etasin forslena, ena neke kos kanausla. Nara, takana sishke malutut, singe misinge, mama met Kuhlwacnsap nge, eninain, palakin indo, den kain me, matawek, kapek. Na ba fakla, kaya chamam ke Ahkos singe, kat findi na kasi na katoluta na contrast kaya pangan. A fwas Ahkos na kaya Ahkos lan met Kuhlwacnsap lan lem kat pasman yak kaya. Falok yak na ke, anjida na akalemi na ke, o yesi mga fak mo, nanaka fashili ke leadership finan devan siyak, siya propels in church all finan kushay. Tara pasta si met sinakle, liki
wallala. Pange katawrik man metlash makatte matake kaslan God. Arakat fong ne usye kulukoya na sin metlash am sing. Paila pebble of ak makaslan gat takanutikat, aksiyosikat, kaikat. Kat fin loyang nage pelsima David el kanausla kiko shokel patsipa. David el kanausla kinanakin salalal. In sa bailam tan kel patsipa nage front line. Kat fin li nage el kanausla si masap. El kanausla na fon na masap. May takyang sin Moses eh. Pabang Moses eklo. Kada sa bala Nathan. El sa bala Nathan ni Rol David. El som Someone que si na papalyak que oye si may tinga fun matia cross kondin matsi. Safta David el mo eni na inen mo ki matsingan. Apane den el fakla kumpa matsingan. Make oye makumrela na sin kultumal patsipa. Nashkeli masingan Nathan el samran sil David ne David el sema salsal başman ya ke samlam al si vasingalit koşngan. El masalsal na el auliak. Kil auliak ngan then is the consequence man nan sikyak na silan. Kaya kasak na tako. El auliak ne tel samram sil David ne restore ya David. El then is the wallala. El then David is ven el liek makuluklalan el liek na pekalang comfort chilan gat ne. Nara masalsalen sir lemtalak. Nasinkat. Kaya kasak na itak yang sak. Itak na wonsisi natal. Patsibangan. Un makin genek safal. Konsekwensya bangan. Nakadeta latukun taliksingan. Kada sang taliksima lalmet met kyasabi mit. Natal dal bakal Solomon. Skinget ang lit deliverance singan. Kasama get judgment, comfort. Kasama get judgment, praise of the Lord, the man of Calvary. Nara kat finli na ke oyema orekle. Na ke akmekiniyak le matropo si vinen Devonsiak. Ke 2007. November 2007. Ngam tawi nga ito. Nara church Devonsiak at tena somsi waswas na sil basta si madalis sangin pelsingi. Kishpenelo sito kapastak na sin basta singa sisil dalta ka kalos me ke auye. Dafa na sik. Insi kya? Ngay tatari la mesingan. Nga pa messenger si masum deliver ma upe singa. Shaknam da sita ka ke au singal si ke bena kalos me ke fung singa. Kakalimi na sik. Belsingin nakya ka shaknam uli langa. Akan tramram na siyum. Ame. Mesi ekan pan mamatsuposin sikum me ke awal gosh. Na sisil beta ka ke au singa. Al siyak sigilan siyakum. Atena boko nga ane sumtulle kada fali la mesinge. O ngay tatari nga shanga tafon sil. Tong na ni tuwe sibe matsupo taga fakni sik. Matsupo tolu le tawon siyak taga fakni sik. Narang akan shamram ke ngay to. Ngay to na pa yung mga shamon. Nga is pagin flow sa bensi. Skalin prede cash. Wish you guys a coffee si. Somnerun matsupo si may deklen. Sap ka din pray. Taganimta na nga siyaksil. Mesi kumurela ra mga sikyak.
Messi kumurela mga sikyak. Toplalpa kat proy. Ahil kutayan yan ta proy ngawelal. Netari na. Wangin kasil fak. Asenri siya nga sumaluwe utwe. Ngay alu met lak finan ko shay. Amasi nga sikyak. Nara, ikek la na siknan matawa kliek o yen seke. Akwaklan malan kata la. Sera kat kufla liya mga siwas. Sera kat kufla mukuy ko na matlalmat mo ito. Aliyakin siya. 2007 November. 2008. Wiksinay meta. Sisin matsubonge. Dulle. Koto aklu kaya sa pena. Sisilan dulle. Lan pel sa pena. Sistrokyak. Namasiye benasaye. Irelikin wala. Asul basiye misya ke kapun ye. Sul basiye misya toko. Ke fele saye. Aski nga ngatang liya mga study ke. Ala yok nan kaya sik. Naraki kesa laga nga fakla met pa White House kat liyem singing ke United Nation am kukulanan taliksishik. Ayan sila sa falen ni kat man kan namas was pailan ka tamisingi. Kat ke in man kat faka pare kat man kan lalamalan ka at pamakatak fashion. Long story short, tena pangasya flaya. Nga follow up leadership lash ke church lash Devon Siaka. Tena u. Elalwangan le. Yena finan Washington. Katash lalu liking yena pe. Musingi ngalila simit la jay pangla leo, si pangla leo. Anan panang pangyateo. Kadin loang ki mga sikyak ni. Dok mangos laurik may ngena. Alarsanan metlash wangan le. Nara melutut ngeta ka na shishkadin kain loang liksiniak. Akuya na kela. Kat ara makadak fashi. Kyorek malan kata. Based on the Bible, kat pushi envelope lash nanaklas shifena. Mayan mat ko shayla fin fela. Koskos läpi na session kashaw. Na fin pakat pit the ransom dari. Nagimaguliklak kom. Fakatam guliklak kom misengea. Anakadin syukma si mangale meta na sinmetlasha. Wangen le edification siya kadin kasha sisin siya. Napay na nga in kasha iya, mata ka nagikaslan gata. In kain kolya kasha iya ke makadashkya. May ngafin loang na sinmet makolkat misingin nga. Efin nga lima, kaslan gata diba priority lasha? Where are we going? Si mga ito bekusaya ba? Basta si fun na finen kusaya. Kilda shulle gamda waya. Belsi na malak mo shala.
eltile ora secular chaplala. Priority lala pagaslan gat. Shuk me tok shailan gat emasiosuslal. Na panang takona shish mishinge gadin chke siak shish kemulidi jenge. Kat kap ekki gaslan gat ki akostin lashtashin gata. Kagat kap ekki nanak lashifena. When finnanak na lashifena. Kade doom. Kade iruri meto. Narake malutut taka mishinge na shisha. Taka ke fos akos na kaya. Ahkos lan met Kuhlwacnsap lan lemgat. Shenry semit laga waiki sabbatical laga. The Mr. Kessler Kessler lakata. Jamron kun casting Ahkos alena alongsi dudisi lala. Recommend to tronomy long lalgus. Nara pange si mga kum enina intaka na kain kashagat ki me molsinge inge fale. Men kat liak fosja klan bella misinge. Naraki Ahkos lan met Kuhlwacnsap lan gat. Ngausing ako min kain taga ni retail lamit. Nafakat taga naki akatayama askeo. Ay siya alam ngaul. Nakatesum ki fos Ahkos. Nga akataya tayo ki fos sin ki tolu. Naki fos Ahkos naki ya singe pa malutu da taga keo. Na yok shibega din kain taga di la me gastan gada fak na siya. Pinganalen fakat fast na mit. Evinit taga na in proelam kayo na. Naraki fos Ahkos naki ya. Pange maluti si mataga na siya kadin kain. Deksin loang lake. Kat finte na ro ya singe. In mola sa fara niki sharap si sumla. Na si malo to ila pa. Inge niki takalan lay mo. Kat kan matawak ki mga singe. Ahkos lan met Kuhlwacnsap lan gat. Lem kat falete na lutiya. Mga in fact. Dangain kain akkay met manas. Edification singa fak piya nga bang. Ifo kat sukla masi mangal. Insang rapay la mwetsi. Metafong la ritian kastan gata siyesh. Lutudang na kayo waile rangain kena dari long maile lutiya ke. Lem ka dele siyetek na siyuk engati alainal ka forla lakil. Afulela na loshin shingul fintukuk. Ngati kotongolos kelos fakyasin akulukiya. Fusyuden alatlok. Eni nain matok. Tarakta kyasin akuluklalos koflana akmanasiya. Mayan lemkat faletlena el kyashiya. Ngasik sikalyawi nako dengan mateng malosero. Ngay tala ngay tiye akmakin yiyak. Main kadilap kran nasik. El fak paila wangin makuluklok. Yaosh mo de palagin urik takyak keik. Lelangan nga elin takay ni som na ki nanankok. Lela ilan fak takyaklal anwe. Lemkat falatin ay langoya. Na siya kay nakpaila osh makuluklok. Mat na kayo amaurik takyak keik wangin le. Ilo siya wangin le ona sipin nuk ma watin leo. Kaksigin kat ke gastlal. Tani pray ke. Nakatakali me kalmi and malutu da first by first year. Tlo malap nisim kat papa. Kaslom
takale na fall na gebel. Leishish. Kadin lut kun. Inga norela in priority silash. In kolkat kadin de fosek. Ge weloshing. Kadin te be fosek sit bet wallash. Kangan fok. Ngan kulukyeneng yengo. Kat ngashesyong kat papa. Komunikasta kalmen malutut lomo. Main kaslom. Eusjemol nashish. Kashaw felle ma wangenle. Kaslom ya niduk ma bat. Ken win na dum Jesus Christ kat lalfungi La elba mat Kuhlwacnsap kay oksingi. Taka in si kosyak nashish. Nakemol ma bat. Amen. Slakluk. Ke malutut singa taka angayo. Man kain slakluk. Taka nakifwasi Ahkos nge lemfleten na lutia. Mga in fact. Tangain kain nakayamat manas. Lututang nakayawa. Eller ang ke natari long maile lutia kaya. Lem kadel tak nasik engatie tiang lainol ka forla lakil. Nga falela lo singil fintuku. Ngatia ka dongolos kelos vakas inaklu kaya. Fusunin alatlok eni nain matak. Ahkos singe fani natin katlieta na Mwet Kuhlwacnsap kayok siya mtawak samsam kunyak nge. Na kifak lala iltakay na lekyalim ki Ahkos na kalimekos. We fasitkos. Fasya la kat mul si mga kumakflati katali premisik check-up. El pa sovereign lord singe. Balfakla lem kat falet lena elutia mga infak. Skinan ka masingan kingakom takalutut kun gaslan gata. Penganalin, penganapel. Ngitlaliel Peter John. Orek mo Ahkos, saptas Ahkos fasingal dolu. El tal tiemet lutut yok. Adal tuleg me yematan councils at Jerusalem. Tu sham, ale palaik. Ngasam basta si siyak siksibele lang Maye confidential kung can teach with authority mga kalensyong Mafak na sila. Pinkadel we siya ka in line niya. Nga fakkulo na sila. Lemkat flat le na lutia mga in fact. Session na phone si mga tako. Fashion na uluong Ngalikiya pa yapal na siya. On ki screen. Pitsila ka leshik. When kaslan kat pa ka din nanda ka lutut kuna. Kaspenalan kat nga pa Philippine mayang narun eunuch siya. Siyak siya lang Man eunuch siya read ki scroll lang. Nahil scroll siya nga pa taka metiki pa yapal mass produce siya kailangan ka. Kung kalam kiya mam read yan. Na eunuch siya nga kung ngay ta fakya. Ngay ta fakya alam akalamia ka finbuangin may dakatayan na sik. Fela si makatash kaya nga el specialize. Ashmet wo ke masing fakka. Ashmet wo ke relakasha. Tamay ta kain relakasha. Dahil tikan sham lo malu Katamay ta kain on. Te fakka. Katakain rana kaywa. Katakain na kaya mo ito. Ash kain in gifts makadil sinasish. Siya kaslala akdayan na si kung kipayabal nata siya.
Nara kat folet le na si masamon yak nge. Ki fos Ahkos le mekos itkos yasi nge. Samram ke sovereignty lal. La elew siya na si kumakatin faka. Tanga inkain akkayimit manas. Aisha lamgal mikor fasingal si kaslan gada chikan folok no yod pise. Ora siya na si kumla kikat fakla kaslan gada en na kayo makaslan gat sum pasalla o change of life esikiyak. Chikan folok no yod pise. Kifakla do tutang na kayo elarangan ke na tari long mile do tiya kaya. Kaya ki taga samsam kunyak na ki siyamal ngal ako singita na Belsing ako minnan kaya kimalan kata excitement siya na nash. Anak sila kada som in longkin gaslan katin na nash. Kaya infinite som na in tempo din som we. Anak ipru singa longol megar fakla kat eninan som na kaya aluwa. In makata kaya siya sinsi. Nara akay matmanas kat proy ke matmanas lasha. Mwet sifin kat lila tu yak shamra manas kat ndape proy ke. Nara may ngan si bangan lututang na kewa elarangan ke na tayo long malilitiya keo. Devotional reading kikastan ka tutang na kewa mena sasin daga. Narakita ka nakikastan ka ata lem katil esyetak na sik engatya lainal ka forlalakil. Pangas sovereignty si masamanyak nga. Pataka bakalemiyak ke Tarak ta kyasin akuluklalos koflana akmanasya. Kumnon ka king amdara o yasing askeng in fact kastan kata. Wang in akulukya as akulukya. Napa fact nge. Tarak ta kyasin akuluklalos koflana akmanasya. Mayan lem kat falet lanal kasya. Ngasikalya winaka tangain mateng Milo sara. Ngay tala ngay tiye ak may kinyeya. Si pray la ka bangi. Orik makinya ukat papa. Ngan siya may kinyayim tan mwet. Nakat finloeng na kaya sovereignty sila nga. Dana, elfin wi kat siya kain lain kat. Lem kat ilfalet na. Elang iya. Na siya kain akpayla as maguluklok. Mwet na kayo maurik ta kaya keik ewengin le. Elo siya wengin le ona siya pinuk-nuk ma watil le. Nara ki mat Kuhlwacnsap kayo singe el ngay tangli na ki el oya masikyaga el shikein akay servant lan God on a daily basis ke comfort mayen pinganalin maita ko inakmanasikat inta ko rakay noye. Akatin tuna kofin gaslan God pangapay lang siya. Arake meto Ahkos fasakos, meto Ahkos fasitkos, meto Ahkos fasingal vak, pel na kewa mas, matakain kisangkat, akmanasikata, toplak kumba, kadinorek magin gastan kat, masamos na vak oingi. Man shall not live by bread alone, but by the word that proceed out of the mouth of God. Napanangara, the Lord taught the servant daily how to comfort the weary. Comfort the weary siya ba Ahkos. Na servant did not rebel against the instruction. Bafas limekos takakea. Nara el sang pek ko panagifak fos on goshe. Nara kat finloeng nagi fos Ahkos limekos on goshe nge.
katkain ngedang na liye anain summary si tagaki gospel mak sapta singala ko fason ngol limi ko fakla ekata silos matawakin enel elos kapria madal e faskal e siaksil paljela se fuski komo e mutsan elos usella e buokol shike liye ma elosrana silngan metliki crucifixion he was beaten he was mocked and they spit on him Siyang was na palamay niya mata. Sign of disrespect na ngal jibangan. Gospel Mark akalimila met mo nilo saksasakel Jesus. Pangagata mocking mamasikyak na silnge. Na met mo nilo isel Jesus e kolo la na inkel Fletland governor Enzi Bang Bang Praetorium. Elos pangoneni met mo wielos. Elos no koma lang kasi nuk shonin matak. Elos prakil asite frokil lama as otoke filia finsifel. Na elos akshak in pain ala fak. Pain kom do shalan metju. Elos buk sifelge sosak. Elos enel. Esikak matante e pasta nasil. Elos akshak eldari. Elos sarak la nuk shonin matakse. Esivil no koma lang kinuk lal si fena. Na elos kolala inunilya fin Jackson sa kuwa. Skinan ka katamamarag na sin sovereign servant siya mat kalansap kayo siya Manaw pepak kalimiyak na siya Ora Peter ke faklal ke si Peter saptalo fastong lulong tolo. Silpa na gas magandikatla. Wangin makuluki Lorela. Wangin kaskikiyap long yaksil. Kemeta fakkas inakulukiel. El ti tapakolos ki kaskuluk. Kel kreo. El ti fakkade na kasin aksangin. A el siya lang na sinkat. El siya nanan kasiwas. Napafakla tajakta kasin akuluk lalos. Kofla na akmanasiya. Mayan lemkat flatlan al kasiya. Asikalyawi naka. Tangain mateng malosaro. Ngay tala ngay tiyak makinyeya. Mayan kat ilapkran nasik. Elvak payla wangin makuluklak. Ye osmet e palay kinurik takakkeik. Layla nga elin taganisom na kinanan ka. Layla lan fak takaklal anwe. Lemkat flatlan ililangoya. Na siya kay nakpayla os maguluklak. Mait na kayo maurik takakkeik e wangin le. Ilo siya wangin le na siya pinuknuk ma watila. Kat finloyan na ke fasit kos na kayasing ngayon. Tana mait kalansap kayo singa elitala inelak siwasiyakle. Mayin katle kashel, kat papa, sovereign Lord, ele kashel. Pafakla tajak ta kasinak kuluklalos koflanak manasiya. Mayin lem kat flatlan al kasiya. Ngasikalya winaka, tangain mateng malosaro. Ngay tala ngay tiyak makinyaya. Sinasikum singi. Maitsitafana tokokkers nagat nasho. Ati pasikyak na sin
Mwet Kuhlwacnsap kay uksing. Lem kat flet le na ile long ye. It convinced la masing sikya gelito. La pange mai sikya ko. Lem kat flet le long il. Na seka nakpaila arch maguluko. Ora el welcome me with my takak ng mit long inta ko. Dahil vinsum na court ko en si man nan kaya require. Fakale me we. Mwet na kayo marek takak keke wangan le. Ili tatari. Abay fakle lo siya wangan le wana sipin nuktuk mawatil le. Even if it did not seem as if you were winning a battle, if in the wena in marek na siya nga ilen kuf then nakatangla, he was convinced el shak na tuin lalal fung ilal la my lashkeo will of God by lashkengan. Nara la fakala ma kumashke ma may tapangon mo ka will si bango kum dara malro ko F1 alekulu ko ye kan mangan. Suffering servants yung eli tala neurek mangan na sil eli take mo lalala si was. Or in his heart, he was winning the battle. Elita, like katang la tayo mo unsing eloye pe ito, la long silan gat palfashking Nara elita la elos na kayo ma falsely accuse him. Dash with ma kinek ma game, fak ma sa to game. Elita la, met ngayon, eventually, the lawsuit, mamay lo shamjam gaan, evatena, my école la ilmet fakasi. Narel kapseng naki, pal fak naki, fak sa flazingan. Ilo siya wangan lo na si pinuknuk mawatil. Like mat eating Carmen. Kung nalikan mo si ma, anayin, takang me patalan, me nuknuk ngaya, itala wangan le. Palfakke aisella mal si fasal ko sila ange. Ilo siya wangan na nuknuk ma watila kangla. Tasakta mole la siya nga usi efe anetuk. Na isam nga samram ke analan dena win the battle pafak nge. Katang lalok efe an geful na geful. Narakat finnan ka na ke malutisi mata ka na siya sumsenge nge. Intavula akataya mga taga akataya ki buklalay siya nakadelila pangas pesira Mwet Kuhlwacnsap lankat Ahkos lame mweta kine kesh ka finne misenge elos kinek mainzang chastaya chance silum nake walsi nake pasta ka tikin kami Isam la masi makatashkenge. Ti accolade lan fail. Why win the world and lose your soul? Eta may miyangan walyang. Na pella kan tuleyim dan lemela fashlikiya. Nga cheta la siya kuman. Na paneng pangata ka na sinmet Kuhlwacnsap. Kati nara lemkat lente ti forsi kati. Lente shikat la na ken nasi somsistatik nato. Nga kuminte sisile ka uteyekle ki all in God. Ana ki church in fact na sin church du siya. Nga ako lang ang ute ko usle. Di ki alik. Mandel first. Nga kung di ka ni ginakostin. Akatalolo.
Ngakom de kain ne kinakosten. Kuikulasha. Then akalemi lakat convicted. James, a brother lan Jesus. El ten alle convicted kimalan gada. Sisel mise molyak tuyang na sil. Apayal taga samasta. Bukla James. Na oyepe. El pasta simit. Ke Church Jerusalem. Daga na siya kadin ka na. Leloyang na kimalan gada la. Buksing e rekma. Asak na simusyak na musing. Orekma si masam ki. Bugakle me goske uleng sasi. Asak na ikek na musing. Kat babajak na it mali orekma lakom. Simus. Elitama na kayo. Nara mit Kuhlwacnsap lan kat Ahkos. Na Ahkos ten singa papi na metol ram kenga syuk mit tok shalan kat mas wasoslal. La me felor na si kom paro mal kos fastol ngol si fakngen. Fin kat elwia. Second line. Lela kasla lenta kana shesh. Inakkay kat dreni. Losien fulwa fast met ke nuknugin mo unlal. Alin chapta lasha. Asyudan at ka anaking ay gesta ke onso konge. Insan kaya kat fakat kaliya taga ni lasha. Praile fakat fashilik. Ang onso ko mga lang si sang kaliya kaya. Lang si energy ke.
Glomalam jin gat ki gatragan ke lushe senge. Globan sin met wiers tawen sak ma yakla ons gonga no. Glo ke melut lut dengan kan kaksikin kat pe. Kei wosma taga wikat pe. Kilutut pa balash misenge. An bain kom tam dat bet Osi Thompson. Glomala inga entaga sporek faxiluo el bangata oyen edification siga chamram kenge. Inga nakkai sisinsi. Akkai be tagalusan kaksin kat. Ay penasyon prokila Nathaniel to walk lo kaksin kat ke molas kewa nakewa man bain kombe ketagaloman Everett me damlel Isha William to walk lamalap ke Ashpeloman sakli ke fonche nakaflok on the book pienga nangan bain kombe damtail Kenji Charlie as always pelnakewa katli kom we kombe damtail damlel Michu Netlik Glogi Arsluman fin kumrak nas kona akay kombe but we are kewa na marstala ngasun kumke viewing kaya wal the Mr. Capriela alle send of silo wasa akay dalik nadal siya ulala kadakilin be kaya klamalap pe kita kalom basta benit ma siya uwan mataga ben akay dalik na kewa alle yokshi ben kain belching eda kayani mama in the kain akay dalik ka finnegal na siya pe Capriel makadin masle be msingeng glomalap pe tamdal bet ke osi ke faklom nge tuwana ke silen kato glomalap ay betikin champ digin magil glomalap ke kumpa machimit ma spojak pe faklage chat box lasha akay gombe ke en kumashuan magmashkian nangamo pange shiwoshma alena pasiselin kan sa masta fakla digiga chat box lasha nakay ka chisin siale yokshipe Wasi makate aksafike apakatin kan ni proile paklon sinkat ngayon na pengan kain sign off na ke meeting silan church na ngayon tum wilipsha wibe pray ke mamakatashke ke belsingi an bain gos na kayo matwiyashan akapelsin ka ni pray lumalap na simkat papa ke malutut na wo umakom should be inspire kat kilen misingi in kain usien asish in kaineta central team ke buklal Isaiah mahal da kain akalimina asish ke Kuhlwacnsap kayo oksingi ka finne ikesa ke buklal Isaiah ka dingan compare mo siya mini Bible parallel na ke Bible mata natash misingi siya perform siya makadash ke tukun scroll ma gasluman ke nakmnas kasha kat ke fashili klasha ona ki karangan kat ke lucian moulash ki katanin siyan na kyesh oshuyak na finfelsing ni ke sharap siya somla kat ng siya sumoingen kat papa nakmnas kasha kat katakulain fashili ki pelsingi kat ng siya dakka ay sisinsilangan matalumin fa wikat karangan kat amen kamalap mga isaflaya